صبح خیر دوستان عزیز. بله من الان کامرام گیرم کردم و میخوام صحبت کنم درباره موضوعی که ما امروز داریم. الان شما در روی اکرانتون دیده چرا من ویدیو میسازم در یوتیوب. و بله سوال هست که ما بسیار وقت مرا میپرسن چرا ما ویدیو میسازم در یوتیوب. سبب این است که من پسند است، یعنی ویدیو ساختن با من پسند است و ایجاد کردن با من پسند است. و بله یک سبب این است و سبب دیگر این که در وقتی که ما 14 15 نه 14 نه انکتر از 15 16 سالگی وقتی که تلفن داشتم، کامera داشتم و می‌خواستم که فقط ویدیو سیام کنم، خاطرات بسازم و بله یک چند یوتیوب کانال پیشم داشتم، حتی 400 500 ابونچی داشت، اما نابود کردم کانال چون که دوستان میگفتن که هی وای یوتیوب ویدیو میسازد، هی وای یوتیوبر هی وای بلاگر هی وای ایخل اوخل. و بله یعنی گپی مردم شد که ما دو تا یوتیوب کانالی که داشتم و از بین بردم و سال 2020 با خلاصه آمدم که یک تا یوتیوب کانال میسازم و هرگز و از بین نمیبرم. Начали подписчик بعد از رونالدو جوی دوم رو میستاد. خب بعد از رونالدو و سلینا گومز باز جاستین بیبر یعنی سرندگان مشهور و لیونل مسی در جوی پنجم میستاد. خب برای چی ما لیونل مسی رو در اینجا آوردیم؟ بله برای مثال چون که در یوتیوب از دیگر شبکه‌های اجتماعی فرق میکند، چون که در اینجا بسیار از کانتنت ها یا اینکه مندرجه های علمی هستند و اگر که زبان انگلیسی را دانی همه چیز از اینجا می‌آموزی. دانشگاه که لازم نیست رفتن. و بله این زمان چه هنری که ما دارم برنامه‌سازی باشد، انگلیسی باشد، لهستانی باشد، اسپانیایی آموخته هستم این زمان، ویدیو مونتاژ باشد، یعنی تعظیم معاشرت باشد، همه اینا ما از یوتیوب آموختگیم، از یگان جای دیگر نه، از یوتیوب این بهترین معلم، بهترین بله جایی است که یعنی مکانی است که توجه علم میگیری با شرطی که برای خوب استفاده بری. و بله یک دوم سبب این و سوم سبب دیگر این که یعنی معاشرت در معاشرت یعنی پرابلم 80% جوانان یعنی آدم ها پرابلم دارند با معاشرت، یعنی معاشرت کردن نمیتونن. طرز معاشرت یعنی معاشرت این خودش هنری که تو باید که سالهای سال حرکت کنی تا که آموزی. برای مثال در کامera نه هر کس صحبت کرده میتوند، یا که اگر که در اگان جمع آمد باشی یا میکروفون تیانه دیگن که یک بار سخن کن، اما تو سخن نمیکنی چون که تو ایزو میکشی، تو فکر میکنی که هی مردم چی میگن درباره ما و با همین نمیتونی صحبت کردن و چون که خودت باور نداری، اعتماد نیست در خودت. و سبب یک از سبب‌های مهمی که ما یوتیوب ویدیو میسازم همین است که من میخوام که هرچند که در کامera صحبت کنم، چه خبره که برای مثال ایجاد کنم، نویسم، یعنی معلومات را بیارم از این طرف و اون طرف در روی کاغذ و پسون و در مردم کامera گیران کرده صحبت کنم، این الکی ما در اعتماد در خودم زیادتر میکند و الکی یعنی معاشرت ما زیبا میشود و ما صحبت کردن میتونم با همه. و این ما در یوری کرد چون که با چه خیلی گفتیم که از سالهای پیش که من ویدیو میساختم و در مکتبم در همه جامعات ها برآمد میکردم و دیگر ها، من در یوری کرد که برای مثال امکانیت های ما زیاد شد. بسیار آدمایی را میدونی که جای کار میروند در اینترویو و معاشرت کرده که نمیتونن جای کار گرفته. برای مثال باید در حقیقت که دانا هستن، عاقل هستن، هنر دارن، اما پرابلم این که ویا خچونه سودا کردن نمیتونن. یعنی هنری که ویا دارن باید که با کار دهنده تو باید که نشون بدی که تو چی هنر داری و اینترویو دستی کو. مثلا در اینترویو باید که تو صحبت کنی، درباره خودت گپ بزنی، درباره چی هنر داری، چی تجربه داری، چی چیزا تحصیل کردگی. یعنی این چیزها در همه جا مهم است. برای مثال در سفارت وقتی که یگان دولتی دیگر میروی تا پرسپوس میکنن چرا و دولتی ما میوی، کدام مقصد خاطر اومده استی، یعنی چرا ما از دولتی ما را انتخاب کرد. یعنی این سوال است که در اینترویو ها میتیان در همه جا، در سفارت باشد، در دانشگاه ها باشد، در همه جا. و تو اگر که ایزا کشی، اگر که معاشرت کردن نتونی، جواب دادن نتونی ویدا، اون فکر میکنن که تو گوساله، تو نادانی، بی‌هنری و تو دا ویزا نمیتیانی یا که تو دا دانشگاه دا قبول نمیکنن یا که تو جای کار نمیتیان. و بله این سبب دیگر است که یعنی معاشرت و
чандин бор ки дар муошират кинӣ яъне зиёда аз 1000 кас 2000 касро тамошо кунад ёки 500-600 касро тамошо кунад, аллакай ин эътимод дар худ зиёд мешавад ки ҳей ман метавонам суҳбат кардан, ман метавонам муошират кардан қатъи мардум новобаста ки ки аст вай гирем менеҷери ту ҳастай, мисол CEO ҳастай, муаллимат ҳастай, касе ҳастай нест, ту метавонӣ қатъи вай суҳбат кунӣ, чунки ту қонуни муошират медонӣ. Муошират ин ҳунар аст. фаҳмидед? яъне ин дигари сабаб аст. ва сабаби дигари чӣ хеле гуфтем, албатта ки сабаби дигаре ки ман мехоҳам YouTube видео созум ин аст ки яъне хотиротҳо сохтан. барои мисол зиндагии худро ҳуҷҷатгузорӣ кардан. баъд аз 10 сол аллакай мебинӣ ки 2022 чӣ хел будӣ, 2020 чӣ хел будӣ, ва ини замон чӣ хел аст. барои мисол соли 2020 ман аввалин видеома кардам дар ан ҳамин YouTube каналам ки то ҳозир ҳастай. ва ман мерам тамошошон мекунам ва мебинам ки бале вай ман будам, айни замон ин ман ҳастам. ва бале хитам ҳисоб китоб карда метавонӣ ки чӣ қадар вақт буд омадӣ, яъне чӣ қадар дур омадӣ аз аввалин нуқтае ки оғоз карда будӣ. ва пасон дигарин мақсад ин аст ки ҳей шояд яъне ман бовар дорам ки ҳикояҳое ки мардум доранд метавонад ки зиндагии дигари мардуморо иваз кунад. барои мисол ту агар ҳикоята нақл кунӣ, чӣ гуна ҷой кор гирифтӣ, чӣ гуна таҳсил кардӣ, чӣ гуна 8 соат хоб мекунӣ, чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоиро нобуд кардӣ, чӣ гуна, яъне ин чизоро ҳикояи худ аст. барои мисол ман ҳар чизе ки мегӯям ки чаро ман шабакаҳои иҷтимоиро нобуд кардам, чаро ту ҳаргиз ҷои кор намегирӣ, чаро ту англисӣ намеомӯзӣ, чаро ту ихелиха, яъне ҳар як видеое ки ман месозам ҳамин аст ки аз таҷрибаи худам аст. яъне ман таҷриба доштам. вақтое буд ки барои мисол шабакаҳои иҷтимоиро ман 4 сол истифода мебурдам, вақтое буд ки таҳсил карда намехостам, вақтҳое буд ки яъне бале вақтҳое буд дар зиндагӣ ки буд ҳамон чизҳо ва таҷриба ки ҳаст ва таҷрибаро ки гирифтӣ ва бояд ба дигарҳо нақл кунӣ. ба дигарҳо ки нақл кардӣ бояда фоида мерасад. барои мисол хатогии ту кардӣ дигарҳо намекунад. ва маҳз барои ҳамин ман яъне YouTube видеоҳо месозам. бо чӣ сабабҳои дигар ҳаст ки ман YouTube баъд дигари сабабе ки барои мисол ту вақте ки як мавзӯъро мегирӣ, барои мисол барномасоз бошӣ, агар меравӣ ягон чиз меомӯзӣ ва мехоҳӣ ки ҳавая ба дигарҳо омӯзӣ. яъне ман ҳама вақт омӯзиш, муаллим будан, як касе як чиз ёд додан, нишон додан ман дар писам буд. ман ҳаловат мебурдам ва то ҳозирам ҳамин хел. ва сабабе ки YouTube видео кардаам ин аст ки ман айни замон ягон шогирд надорам. ва вақте ки YouTube видео месозам, якчанд кас айни замон мара 100 кас тамошо мекунад. ва шояд ки чизе гиранд. ва вақте ки ман оидам меомӯзонам, яъне ҳамчун муаллим меомӯзонам, ман аллакай худам бо бисёртар меомӯзам барои худма. барои мисол як чиз, як коднависиро ёд гирифтӣ, дигарро нишон теҳ, аз шабакаҳои иҷтимоиро чӣ хел нобуд кардан ёд гирифтӣ, дигарро нишон теҳ. ва баъд ҳамон қадар маълумот бисёртар мегирӣ. ва боз ту метавонӣ ки барои мисол ман дар рӯи дафтар менависам, дар компютер менависам, ҳар рӯз навистан, яъне журналинг меганам. ва вақте ки навистӣ аллакай фикр кардан дар сарат меояд, аллакай эҷод кардан, яъне эҷодкор мешавӣ. албатта ки ин сабабҳое ҳастанд ки ман YouTube видеои YouTube месозам. ва бале маҳз барои ман видеоро сохтам ва хостам ки кадоме ки мехост донистан ки чаро ман видеои YouTube месозам ва донад. ва дигари сабабаш ин аст ки ва агар ки ман тонам, яъне ин ҳоббии ман аст, ин халас шавқу рағбати ман аст. ва агар ки тонам майро ба бизнес табдил диҳам, албатта ки олиҷаноб мешавад. аммо агар ки табдилам натиҳам, ман тайёрам ки ройгон кор кунам то охири умр ман барои видеои YouTube. барои мисол ман то имрӯза ман ягон маблағ аз YouTube даромад надорам. ва барои мисол ин мада лозимам нест маблағе ки айни замон агар ки YouTube пардохт кунад. чунки аллакай ман ҷои кор дорам, ман профессионал ҳастам. яъне вақти ман аллакай дар календари ман ҳар рӯз 12-14 соат навистагие ки ман бояд чӣ кор кунам. аммо 10 дақиқа 15 дақиқае ки ман меёбам, ё ки рӯзои шанбе якшанбе мехоҳам ки ба эҷодкорӣ, ба видеосозӣ, барои мисол сайёҳат равам, як видео мекунам дар ҳамо ҷое ки ман сайёҳат кардам, ё ки таҷрибаҳое ки аз ҷои кор гирифтам, таҷрибаҳое ки аз таҳсил гирифтам, таҷрибаҳои, яъне ҳама таҷрибаҳое ки ман дорам мехоҳам ки ба дӯстони онлайним нишон диҳам ва суҳбат кунам ва шояд ки баёам ягон чиам гиранд. ташаккур ки ин видеоро тамошо кардед. ва ба ҳама рӯзи хуб. яъне ин гуна видеоҳо мешаванд, чунки ман камераро гирон мекунам ва суҳбат мекунам ва дар писанд аст. ва бале
موافقت در کار و بارتون و با شما روزی افسانوی خوانم. بای 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 بای.